салом алейкум, бо шумо ҳастам қоқшинос Ширин Ибронова. Саволҳои бешуморе ба ман мардум доданд ки дар бораи госпрограмма переселенц, ки ба саволҳои онҳо ҷавоб диҳам. Госпрограмма переселенц, добровольни переселенц нафароне мешаванд ки аз дигар давлатҳо ба воситаи ҳуҷҷатгузорӣ дар сафорат ё консулгарии Русия дар ҳамон давлати худашон метавонанд ки ба Русия омада тезтар шаҳрванди Русия шаванд, граждани Русия шаванд. این программа از 22 июн соли 2006 با فرمان پرزیدنت روسیه ولادیمیر ولادیمیرویچ پوتین تحت رقم 637 تا حاضر این программа وجود دارد. همین رو من گفتنیم که زیاد شهروندان دیگر دولت ها میلیون ها در اساس این همه программа به روسیه اومده تیزتر شهروند روسیه شدند. و در سال 2021 به 61 منطقه روسیه اجازه دادند که دیگر شهروندان دیگر دولت ها رو با واسطه همین госпрограмма переселенц قبول کنند. و همین رو گفتنیم که نفرانی که میخواهید که با واسطه همین госпрограмма переселенц اگر با روسیه اوید و تیزتر شهروند گردن روسیه شوید، اول اینکه نوبت گیرید. نوبت درو دروز است. عین حال اعلام کردن، کار رو شروع کردن. نو کار شروع شد در همون سفارت کنسولگری فدراسیون روسیه در تاجیکستان که همین نفرانی که په همین госпрограмма переселенц با روسیه میان اکنون قبول کردن شهروندان سر شد. برای همین شما چیکار کنید؟ در ویدیوهای پیشتر من بینید تمام سراغا آدرسی همین کنسولگری سفارت همین تاجیکستان در همین ویدیوی من هست، در ویدیوی پیشترم تلفن هایش هست، سایت های اینترنتی اش هست، افیشال سایت های الکترونی پشتاشون هست. شما می توانید حتی با واسطه الکترونی پشتا نویسید، مکتوب نویسید، که پرسید که شما رو در نوبت میمونن برای حجت سپاریدن به همین госпрограмма переселенц. اگر که شما نویسید اونها حتما به شما جواب میدهند. یا که تلفن کرده تونید، تلفن رقم تلفن ها است در ویدیوی پیشتر گیرید، زنگ زنید، شما گید که من رو در نوبت مونید برای حجت سپاریدن برای госпрограмма переселенц. اگر شما رو در نوبت موندن، نوبت شما دیرتر باشد، همه حجت های خود را تیار کنید. یک حرف خطا باشد میگردند. برای همین همه حجت های خود را تفتیش برید. از شهادتنامه تولد سر کرده، پاسپورت، دیپلم، اتستات همه را تفتیش برید. غیر این باید شما امتحان زبان روسی سپارید، سرتیفیکات داشته باشید. با فکرم در سلاویانسک یونیورسیت میسپارن. باز از همونجا پرسید که در کجا امتحان زبان روسی سپاریم. آنها خود شرطنامه دارن در همون تاجیکستان با کدام مکتبی اولیه که شما اون رو باید فهمید. اول سلاویانسک یونیورسیت بود. سرتیفیکات حتما باید داشته باشید. نفرانی که مکتبی اولی، مکتبی میانه تا سال 91 تمام کرده باشند، آنها اگزمین نمیسپارند. سرتیفیکات لازم نیست. بعد سال 91 حتما سرتیفیکات باید باشد. حجت‌های خود را پورا تیار کنید و سرتیفیکات همون دانستن زبان روسی رو گیرید و روزی قبول رفته پیش همون که نفری که شما رو قبول میکند مرحمت میروید، میدروید و صحبت میکنید. فراموش نکنید فقط زبان روسی را خوبتر یاد گیرید، زیادتر آموزید، چون که سوال جواب اونجا میشد از شما میپرسن. غیر این در همین 61 منطقه روسیه که اجازه دادن، شما اونجا آلبوم ها باید باشد، با شما نشون میتین که از همین آلبوم ها در کدام منطقه یا شهر یا ولایت روسیه شما رفتنی. همون میخواستگی شهر و ولایت رو شما انتخاب میکنید. و باز یک چیز رو میگویم که متخصصی بوغالتریا، که مثلا گیریم معلم، چون این متخصص ها رو نه اونقدر تیز از روسیه دعوت میکنن. ساحه تیپ مثلا همشیره تیپ مسسترا وراچ، یا که انجینیر انرژتیکو، انجینیرها، یا که معلم های زبان انگلیسی، روسی، چون این متخصص ها رو زیادتر روسیه قبول میکند. و غیر این نفرانی که کاری عادی میکنن در فرما، کالخوزها، مثلا کارگری کالخوز، راننده تراکت، راننده مثلا بولدوزر، یا که در فرماها کار کردن زنها، چون اینها رو نیز تستر دعوت میکنن به روسیه، چون که چون این کادرها کم هستن و خود نیاز دارن به چون این کادرها. برای همین زیاد پرسلنس ها سالهای پیش به همین راه آمدن، تستر شهروندی روسیه رو گرفتن و عین حال با دیگر اختصاص ها کار و فعالیت دارن. غیر این به شما فهموندنیم که نفرانی که اگر که متخصصی ساحه تیپ باشید،
ва ҳамаи шумо метавонед кадоме ки агар ба ҳамин гӯс программа меояд аҳли оилаи худро метавонед пурра биёред, чунки ман боварӣ дорам ки чунин мутахассисонро Русия тезтар даъват мекунад. вақте ки шумо ҳуҷҷатҳои худро месупоред, ҳуҷҷатҳои шуморо равон мекунанд ба Русия, муддати 2 моҳ 60 рӯз месанҷанд, баъди 60 рӯз ҷавоб мегардонанд шуморо қабул мекунанд ё не. агар шуморо қабул накунанд сабабашро мегӯянд, агар шуморо қабул кунанд ба шумо шаҳодатнома метиҳанд, свидетельство о переселенец метиҳанд. дар мо свидетельство ҳама ҳайати оилаи шумо навишта шудаги ному насабаш пурра. ва баъдан шумо метавонед тайёр бошед, фаромӯш накунед ки роҳи дур меоед. ба ҳар ҳол бояд ки дар даст пули яъне ки захира дошта бошед. дар пасту баланди зиндагӣ лозим мешавад. вақте шуморо равон мекунанд ба шумо мефаҳмонанд ки ба ҷое ки шуморо равон мекунанд, ба минтақаи шуморо равон мекунанд, яъне ки ҷои зист нест, шумо иҷора мешинед. ҳамон вақт савол тиҳед мегӯянд ба шумо. ва ҳаст минтақаҳое ки хона метиҳанд, хобгоҳ метиҳанд, онҳоро низ мефаҳмонанд. ҳаст минтақае ки мегӯянд ки умуман нест, шумо меравед худатон иҷора гирифта зиндагонӣ мекунед. минтақаҳо ҳар хел ҳастанд. барои ҳамин ин ҷои зистро ҳам метавонед пурсед, ба шумо ҳамон мутахассисон мефаҳмонанд. вақте ки шумо ба Русия омадед, шуморо иҷозат додан омадед, ФМС рафта дара дар ҳамон паспортҳои шумо мезананд печати РВП-ро 3 сола. РВП ки задан шумо муҳлат доред 7 рӯз бояд ки регистратсия кунед. дар ҳамонҷа регистратсия яъне дар қайд мемонед. баъди 7 рӯз шумо ҳатто имконият доред ки баъди 1 рӯзам, баъди 1 ҳафтарам ҳуҷҷатҳои худро ҷамъоварӣ карда дар ҳамон ФМС барои гирифтани шаҳрвандӣ супоред. ба шумо муҳлати хеле кӯтоҳ 2 моҳ 3 моҳ яъне ки шаҳрвандии Русия метиҳанд, гражданини Русия мешавед, яъне паспорти Русияро мегиред. барои ҳамин ҳуҷҷатҳои худро ҳама тарафа тафтиш кунед ва унҷо ҳаст мутахассисон кор сар шавад. мутахассисоне ҳастанд ки дар берун яъне ки нуқтачаҳо ҳаст ки онҳо ба шумо хубтар мефаҳмонанд ва ҳуҷҷатҳои шуморо тафтиш мебаранд. ҳама тарафа шуморо мефаҳмонанд. фақат шумо онҳоро ёбеду назди онҳо равед. онҳо ҳамун дар гирду атрофи ҳамун сафорати Русия дар Тоҷикистон нуқтаҳои ҷои корӣ доранд. онҳо ҳамавақт буданд ва ҳастанд. вақте ки видеоро мебинед ва дар поёни видео ман боқимонда яъне ки тамоми ҳуҷҷатҳое ки лозима ҳастанд ман дар поёни видео комментария менависам, онро низ хонед. саволҳо дошта бошед, марҳамат дар поёни видео нависед, ман тезтар ҷавоб мегардонам. ва хуб мешуд видеоро класс монед, лайк монед, чунки дигар ҳамватанони мо бинанд. саволҳо бениҳоят зиёд ҳастанд. ман имконият надорам дар телефонҳо ба ҳамон нафарон ҷавоб диҳам. агар шумо лайк гузоред, класс монед, онҳо мебинанд, онҳо истифода мебаранд ва шумо савобе мегиред. ғайри ин нафароне мехоҳед ки тамоми видеоҳои ман тезтар ба шумо расанд, марҳамат обуна шавед, аъзо шавед ба канали ман Ширин Ибронова, подписат кунед. тамоми видеоҳои ман ба шумо мераванд, шумо мебинеду истифода мебаред. дар видеои дигарам низ яъне ки дар бораи ҳамин переселенцҳое ки аз Тоҷикистон ба Русия меоянд ва хароҷотҳои онҳо мекунанд, чӣ гуна аз давлати Русия ҳамон хароҷотҳоро бояд ки гиранд. дар видеои дигарам ман пурра ба шумо инро мефаҳмонам. дар амони худованд бошед. ба канали ҳуқуқшинос Ширин Ибронова обуна шавед.